Zdravo djeco! U ovom videu ćete dobiti instrukciju kako se pravi voćna salata. Instrukcija ili instruerande tekst. Pa idemo. Da bi čovjek bio zdrav, on mora unositi puno vitamina, a vitamina najviše ima u voću. Zato ćemo mi danas praviti voćnu salatu. U ovoj voćnoj salati će se naći naranče, kruške, jabuke, banane i na kraju ću staviti malo jagodičastog voća. Onaj ko voli može svoju salatu da začini i limunom. Pošto vani vlada koronavirus, kada se sve mora dobro i puno puta prati ili toplom vodom prati, ja sam odlučila da ovaj put voće gulim, mada to ne radim uvijek. Uglavnom, ogulila sam krušku, jabuku, ogulila sam naranču, ogulit ću i jednu bananu. Sve ću to da pripremim i da stavim u jednu zdjelu i da sve to sitno isjeckam na manje komadiće. Sada kad se ovdje nalazi svo svježe voće, dodat ću i malo jagodičastog voća. Jagodičasto voće su maline, jagode, kupine. Kada smo svo voće isjeckali i stavili u jednu zdjelu, lagano ćemo da promiješamo, da se to sve ne bi zbučkalo i skašilo. A onda ćemo stavljati u manje zdjele. Neko će kazati da nije zdravo, neko voli, ali u svakom slučaju nećemo puno, nemojte nikome kazati. Možemo staviti malo šlaga ili, ako neko voli, može da stavi neki voćni sirup kao što je ovaj. Ali to ostavljam vama na izbor. Znači, pravili smo voćnu salatu. Uživajte!